esiyingcwele seyingcwele esuvutha amalangana esabonwa inkosi endala yamachuba amakhosi akahlonishwa Nkosi yezulu nomhlaba kuleli bandla ekhathini endala ahlale ehlalweni abadala bayokukhumbula lokho amen kodwa yathi inkosi yamachule endala ilele yabona Nkosi yezulu nomhlaba yazi bezulu behleli nawe uhleli wawusomzimba wesibili ulanga phoma Scott ithi yabo nomlilo wawuhaqe sakhe isihlalo usuka uza kubona ubashisa labe selithizwi ndaba ezitha bikela namanye amakhosi nawo ahlale phansi ngoba lo hleli esihlalweni uyinkosi yamakhosi wabe sevuka umfoka uzochithwayo wangananaza njengoba ngithi sakho Nkosi isihlalo sivutha amalangabi wayesewabikela ukuthi makhosi noma ingakabi maningi nake ngibonile nalizi isithi inkosi yesibili ngoba ngabezitha wenze amakhosi nawo akhuthama mina sengiyokwenza izwe lakho likuguqele wathi ngiyolula neminyaka yakho siyohamba emhlabeni unolwelo lodwa kube njalo Nkosi obelakhizi aluweli phansi ukumalanya zezulu angangamuntu akekho lingana nokuma nokwazi ukuma Nkosi usuke sekelo umusa wakho inkinga ungazi mawumela waza waqeda umile ukuthi usekelo umusa kaShembe ngoba akekho ongaba phambi kwesihlalo esivutha amalangana kubiza umusa nendaba yakho Nkosi izulu nomhlaba yaziwa bonke nabakhona bazama ukusho ngabakubonile nabakuzwile kodwa indaba yakho yazi lezulu yaziwa bonke emhlabeni yaziwa inkosi yamaNazaretha kuphela usho njalo Nkosi wawukhuluma ngendoda wathi uMelikizedeki eyayifika ezweni elithile ingaziwa muntu le ndoda yayingaziwa ukufika kwayo ingaziwa nokuhamba kwayo yayingaziwa nokuthi iyawuhlala isikhathi esingakanani kodwa balebona abantu balelizwe mayifikile le ndoda umuntu omkhulu kodwa yayingaziwa muntu uthi ngelilanga kumaNazaretha akha ingcwele nani maNazaretha uShembe namazi uthi kuncane nje nikwaziyo ngayo ukuthi uzalwa usithenge intombi kaHabheka uthi kuphela lapho impela Nkosi asikwazi amen futhi sicela bona ungakwazi siphile emsini wakho nje kuphela ngoba amadoda ayacabanga ukuthi ayakwazi ngelila ngoNabhothi bake bahlangana babethi bayakwazi bethi babhila uShembe lokafika bantwana bonyazi wanqoba efika kulelizwe namanje sanqoba efikeni wethu
Zulu awaziwa maye khona into yabazi yahlala shambazi wamuntu bese sihlangana amadoda ayicama mpushe ngumuntu iya kuphela inkinga kaShembe wehla ngenyama yomuntu azoba umuntu ebantwini kodwa akaziwa umuntu sethumela umuntu othile wayefuna ukugila wawunyama ndala ngoba wanqoba ukufika ngoba namhlanje ulethe umzimba wesihlanu usazonqoba Nkosi ngoba wanqoba ukufika kulelizwe athi amadoda hamba uyomngqongqozela siyamazi unomusa esho baba mkhulu uzovula mekavula yonke sifezekile inhloso yethu nebala wangqongqoza lo muntu wangqongqoza yayiphakathi Inkosi yayisemkhayidini wathi Nkosi ngicela ukungena lapha endlini yakho wathi hawu mntana ufika kabi sengihamba namhlanje ngiyolala phansi kwamanzi izolo mntanami bengilela enyangeni uthi lo muntu Nkosi ngifuna uba nawe uthi uma uzokwazi ukuyolala nami phansi kwamanzi ngilinde zohamba Shembe wazona kungenzeka Nkosi sithi nathi kanti senyangeni ngenzeka futhi ngazo phansi kwamanzi wazona nalesililo basebejabula amadoda athile
eyakhuluma ngayo ethi awafika befaka ama-crisband kosa ukosa kuhamba ushembe kwangaqali ukuhamba kwathina ithi inkosi yesibili ngangisesikoleni afika i-telegram yathi phuthuma kakhulu bakwakho uyagula kakhulu e-Richards Bay isho emkhayideni ithi ngaphuthuma ekuseni ithi imbani nezulu bonke baduma bahamba phezu kwami ngaze ngathi hawu kanti uma umuntu egulelwa uyise imali yezulu iba nje kuye ithi ngafika ephakameni ekuseni ithi ngathatha abaphathi omduma lombela ikita sagibela isitimela esase-Richards Bay kamsikayihlala kwangaqala ukosiwa kwaNazareth ithi sathi masehla e-Richards Bay sasesingena esitolo seSulumane isho njalo le ndaba ngiyadlula ukuthi uShembazi wabantu ithi sathi masikhamola esitolo ithi ngayibona indoda eSulumane imi nonkosikazi wayo ithi ngabona unkosikazi weSulumane ebaleka eyongena ekhosombeni wabuye seshuqule ithi angazi-ke webona namanje inkosi akakwazi ithi ngathi uma ngifika ithi ngase ngimuzwa unkosikazi weSulumane ekhuluma ngesingisi ebuza umyeni wakhe ethi baba akuyo yini indodana kaShembe nje ekuthiwa kamsekho emkhayideni ithi inkosi wathi le ndoda yeSulumane ithi ngaqala lapho ukwazi uba kamsekho emhlabeni ithi-ke babekhuluma ngesingisi ithi labo engangihamba nabo abezwanga ithi nami isingisi ngiyasizwa nje wakuthuthisha othisha ngiyasizwa nje ithi ngathi uma ngifika emkhayideni ithi ngathi uma ngiqhamuka esangweni ithi ngakhala kakhulu kwathiwa yini inkosana ukhalelana wawufithi uyishaka yokufa bayazi abadala namanje-ke kade wayezayo loShembe namanje kusewuye owayechitha izitha zethu ngiyafisa maNazaretha ukukhuluma ngosagila somsebenzi ngiyafisa ukukhuluma ngomthetho ohlamba somdala eminye ihlamba sinisha ngiyafisa Nkosi yamakhosi ungivumele ngikhulume ngovevalo kubapapa abathile eqede bahwaqabana zonke ley'bongelo zakhe zinomlando amen ngiyafisa ukukhuluma ngosagila mangithi uShemba waziwa umuntu kufanele ngoba ithi intombi endala eyayisethempeli lakithi esasiyibiza ngogogo uNgcobo sibadala wengasaboni logogo wayefika ngolwesihlanu ma ezethempeleni ngoba engasaboni inkinga yayenzeka wedonsa umuntu wengaphilile ekhanda kodwa engamdusi meza kwaShemba yazi wezula waziwa ithi le ntombi endala eyayilapha ethempeleni yayithi uma kusikhumbuzo siyibuke singabantwana ikhathazela umzimba ithi mina ngambona ubabamkhulu ishihlekezela ithi ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufika iy'ntombi zabelungu emzini omdala wasePhakameni ithi ngangiyiqhuma mabele yayishodana ithi wathi ubabamkhulu batabami phekani itiye kunabantu abazoqhamuka la kanti intokazi zabelungu ezayilindile phesheya ukuthi lo moya kaJesu usayobuyela yini ezweni laphesheya kwasekufika izwi lathi lo moya ngeke usabuyela phesheya lo moya wathutha njengoba esho eBhayibhelini ethi ngimhlophe mina sengiyakusuka ngiyakuzisa thina maNazaretha asingabazi wakushola uNkulunkulu phambi kwethu amen eyayidinga izimali kodwa wena wazi ukuthi umuntu kanakusiyo uthi wabiza uLanga Thomas Kothe wabiza uNgalozine wahlala ngapha
wathi ngikateni badabami kunabantu abami abezayo lana kufika bafika ngihlezi nani kuthiwa lezi ntokazi zabelungu zafika ngemoto yamasosha zaqale zagogobala lapha olwandle Front Beach kwafika imoto zamasosha iqimbe kamatende ayithatha le ntokazi ethi sifuna kuthi umoya usezweni lase-Afrika ezweni elisiso kwenyanga uNkulunkulu usesitshela lolozo likaZulu Natali lolozo lisephakeme. Uthi mathi befika benzelwe itiye ithi wakhuluma naye uMhlatsi kaMayelisa shemba wazwa. Uthi bathi bebekhuluma naye bekhuluma bethi inkosi besilindile besingazi sokubona ngamehlo kanti wena impela Jesu Kristu uyena impela Nazaretha akanentabeni endala amaRoma etandubula azibona iy'nwele zakhe ziyishayishaya sewuJesu. Sabethi-ke labelungu siyacela Nkosi usinikele indodana yakho ngingako ngithi shemba wazwa. Bakhomba ngalozindelela nangalapha semhlabeni bakhomba usagila somsibhithi bakhomba umthethe basicela usinikele indodana yakho siyoyikhonza ezweni lakithi ithi uthi ugogo yasukuma iDlamhlathi kaMayelisa yama ngenyawo yathi senithini manje yathi nikhomba bani yathi niyazi lokusokhalweni lalo kwakumina kukho uthi yayisihlabelele yathi sebefuna ingaba longalozile uthi umeqhubeka ugogo uthi mabe sesikoleni ingakho ngithi shamba wazwa umuntu othi uyakwazi uyadlala ithi mabe sesikoleni unalapho kwasikole longalozile uthi ngelinye ilanga uthi Dlamhlathi kaMayelisa yayingami mayibusisa inkonzo yayiguqa khumbulani maNazaretha ayingcwele bakhumbula obaba abadala iDlamhlathi yayibizwa ngenceku inkosi yesibili yabuza kwakunceku kabani ubani lona ngamguqeli nogama elithi inkosi laqala ngo-1934 langaziwa igama elithi inkosi laqala ngo-1934 eGospel kuqanjwa 218 ethi zani mazulu siyibonile inkosi yenu ithe mayifika ubaba mkhulu ebikezela ngenkosi yathi mayifika inkosi yathi nani ithi ubaba mkhulu incelu ngabani uthi kwenzeka uthi kwakuthi
uthi makufika uNangaphuma Sikothe ephuma esikoleni uthi besethi inkosi idlamhlathi yamayekisa maNazaretha lamhlanje kufika ubhuti weSonto uyena uzosivalela inkonzo uthi bese sukuma umfo kamayekisa benginyana uthi athi ningathuki maNazaretha mani bona benawo ibona abanikazi baleli bandla. Indaba mangithi yazozula waziwa muntu nayi ifonetiki maNazaretha engabithi ugogo uyazizwa manje usethini kodwa namhlanje sesiyayibona lento ukuthi esho ugogo sho kwamamkhulu iyona ithi makufika ungalozinde ephuma esikoleni usagila somsimbithi ithi bisisukuma idlamhlathi kamayekisa ithi namhlanje inkonzo soyivale ngobaba wethu osizala sonke. Kale indaba yakho kusokhalweni lapha bamkhoma ukho nakumina kusho baba mkhulu nayi indaba sekuthiwa manje baba wethu osizala sonke kanjani maNazaretha namhlanje akuyena ubaba wethu osizala sonke. Amen. Akuyena ubaba wethu osizala sonke. Amen. Akuyena ubaba wethu ozalela uThixo uThixo lazalela unyazi. Akubonela ubukhosi baphakade ethi ndamhlaka ngamayisa papa mani sebefuna ukuphuka ubukhosi baphakade. Wayevele inkosi maNazaretha beqotshiwe ngelinye ilanga ngiyaphuthuma ngiyisaba le ndawo ikufanele umuntu. Ndawo kaNkulunkulu lesihlalo sakhe sivuthumana ngapha. Kwasuka indoda kaCebekhulu yayihlala naKasi angisho lo weyimanga owahamba la. Kwakuyindoda kaCebekhulu yayihlala la inkosi ilanga yayisemkhayideni ungalozinde lapha ephakameni yayisifikela le ndoda ukuthi izoya kubaba emkhayideni yayisizodlula komncane ifika ithi kule ndoda ithi le ndoda inkosi inyanga izulu baba omncane ngisahamba ngemkhayideni ithi inyanga izulu uzungikhonzele enkosini. Indaba yakho Nkosi yaziwa ngoba uthi ubhuti ubaba wethu osizala sonke yabona siqonde maNazaretha kanti ngelila uthi ubaba uMakhathini umvambi waseNewsburg omdala uthi wathi behlele entabeni uthi yathi ndamhlathi ngamayekisa badabami kusasa chophani nibe bahle sinyukele entabeni kuza abantu abakhulu basezulwini nezulu abaqhamuka kulo angaze ngifike mina kulo. Indaba kaShembazi wabuthi uthi ubaba uMakhathini sahlala entabeni ngizama ukuthi sonke asinamanzi mhlambe kusilungele singamanzi simkhonza bo. Amen. Ngoba mhlambe bese simanzi soba nenkinga. Uthi sahlala entabeni ubaba uMakhathini uthi sixakekile obani abakhulu ethi ndamhlathi bayenza uthi sasiyibona kusho ubaba uMakhathini owayeneminwe la emhlana asikhombisa yona ashawona ngaphuma Sikothe ubaba uMakhathini wayenekhaya babasi phela uye washana neyifuba lenkosi bathelana phansi uthi ngelanga washawona ngaphuma Sikothe inkosi ihola umhlangano kwakwamakhetha enkani kodwa kaNkulunkulu uthi ngabo inkosi sihamba kwenye indawo batabami uthi ngase ngithi hawu mntanami uyihla hambanga athi usuyaphezuka ezweni ayihla uthi akona uMakhathini unenkani uthi batabami yangishaya ngesandla uthi athi mayishaya uthi isandla sasesiyanamathela uthi ngawuza umlilo ngathi ngishisa ugesi uthi yabe siphakamisa isandla yasithi uthi ngaphakama uthi yangijijela uthi ngayothi thapha uthi ngabe lapho sengithi inkosi amakhosi nawe ufuna uzoshawa leso sikhathi ukuze uthi inkosi amakhosi yazi kwaphela luthi uThixo kuguqa abanye abafundisi abahamba kwakunenkinga khona ngiyisho luthi uThixo abafundisi mina ngiyayigodla mangase ningibone owami umlilo yayishisa insimbi ngaqaqe khona kwakushuthi lithi ngoba manje kuza kimi nginamukela ingoba ngiyawagodla manje ngoba uyazi liyasigodla lukhulume nathi luhleke nathi akade lusholo uThixo lusentabeni lubuka phezulu lithi inkosi ezayo sisazama ukuthi okungenani hleke nje ngapha kodwa sentabeni bakhetha imali iyavaya
uthi uba uMakhathini baqhamuka uthi sibona indlamhlathilo kilunguze ezansi uthi sabona ithunzana izotshona phansi lapha bayaza bazintaba endala emasaleni engakayenzi wenziwayo abayintsha njengoba isiyintsha manje yenziwa umnikazi wayo ngoba kubuye yena uBhomela. Amen. Uthi bakhuphuka lezi ithunzana embili uthi wayibuka ubabamkhulu uthi ubaba uMakhathini sathi masithi siyabuka hawu inkosi ilanga lenkosi inyanga yezulu uthe thina sasibazana kuyo kodwa uthi yena ishizulu abaqhamuka kulanazo kufike ubani omazusha ubani ongaphakamisa athi mina ushembe namazi uthi indaba batabami lisho njalo likhehla ubaba uMakhathini ithi into eyinkinga niyayibona indaba yinde sithi yebo siyayibona baba kwakunama-record sarecorda lodala sasimrekodona kwalahleka okunye ithi niyayibona indaba yinde sithi siyayibona baba uthi kodwa inkinga eyenzeka waqhamukula ngaphumasikoti ehamba phambili uthi ngemva kwakhe kulandela inyanga ezulu uthi belandelana kanti bake balandelana abantu bantindawo inkulu uthi kwaqala ngaleso sikhathi wathi babamkhulu guqala batabami laba abantu abakhulu basezulwini ishizulu abaqhamuka kulo angazi ngikubona ubaba umazusha ithuba lezinto hawu kabekhulu uyakubaba uyenkosini eMkhayideni uthi uye enkosini uthi ufike ungibonele enkosini useyagibela uCebekhulu uye eMkhayideni uyayifica inkosi iyothiwa eMkhayideni wahlalela kulo uCebekhulu njengalapha kanti inkosi yambona phaphamani abafika bakasiphutha ubukhosi baphakathi namanje fasipapha ngoyazi ngoba ukuba khona ashembe emhlabeni akuyona indaba yakhe indaba yethu uma thina singamphathi kahle ushembe ubuyele ezulwini kusuka kwelinye ikamera ngelinye bese sisala siyakalekiseka leso sizwe esihluleka ukuphatha uNkulunkulu uthi wathi bona yayisimkhweba inkosi uCebekhulu uthi yayisimkhweba ngizama ukuthi indaba kangalozinde yayifihliwe ingakuthiwa induku efisha emqubeni zisho njani ibongela zakhe zithi eyayifisha emqubeni yafisha ezayivele bayazi abadala ibongelo zakhe zazisho njalo ithi yayisimkhweba inkosi ilanga uCebekhulu ithi wafika etafuleni uthi etafuleni lelanga wafika kukhona ibhayibheli uthi wathi befika nje yathi inkosi sawubona Cebekhulu wathi inkosi yamakhosi wathi unjani ubaba omncane wathi inkosi uyaphila naye uthi angobonise enkosini ukuthi njani inkosi uCebekhulu uthi inkosi yabe sivula iBhayibheli phakathi eBhayibhelini wasiqhamuka ifoto wasethula ngaphumasikode weCebekhulu uyalibona leli foto wathi inkosi ngiyalibona wathi ubonani kuyo wathi inkosi ngibona isithombe ngathi sishuthwe ibhanoyi kodwa ngathi umuzwa sekuphakameni kodwa eceleni ngibona icilonje ngibona ama-toilet ngibona yonke into uthi nesithombe sishawa ilungu bathi umuzwa sekuphakameni ngcolile bathi ngibagcinelini abantu basekuphakameni endaweni engcole kasho bafikile nabelungu bazonginika lesi sithombe wayesethi kodwa khona into engizokuphathisa yona ufike unginikele ubaba omncane uthi yayisishaya indweba kwasekuza inkosazana yathamba uthathe i-writing pad yami uthathe nepeni uthi yayisibhala inkosi ilanga yabhala yathi thatha i-envelope uthi yafake e-envelopeni yathi Cebekhulu ungayivuli le envelope iya kumuntu omkhulu wasezulwini shado wazoba Cebekhulu ungayivuli le envelope iya kumuntu omkhulu wasezulwini uthi wathi befika uCebekhulu enkosini inyanga yezulu ephakameni ebuza ukuthi uhambe kanjani Cebekhulu enkosini uthi uCebekhulu babomncane inkosi ngiphathisele i-envelope ithi wayiseyivula i-envelope ungalozinda ilingananga nabasemhlabeni wayivula uthi befika kuyona ubona nesithombe ubona nomuzi usethi Cebekhulu kusasa ngicela uqoqa abantu baphatha amapiki baphatha amafosholo baphathe yonke indawo ithi sizoqina nomuzi ngoba belungu sebefuna ukusiphupha umuzi wasekuphakameni ngeke abanzi shelo wazoba uthi nakusasa uCebekhulu bafika wabaqoqa abatholile
baqina uthi bathi bephakathi lokuqina yayisithi inkosi ha cebekulu unkosikazi wakho kusho ungalozile esabizwa ngoba omncane wathi unkosikazi wakho lo ngabathola abantwana wathi khona wathi mlande naye azoqina ithi ngoba wena eduze kaSini wagijima wabuya naye Manazaretha amahlonyazi indaba kaNgalozile ayazi wamuntu usagila somsimbiti uNkulunkulu wesithathu waphucula leli bandla uNazaretha walibeka leliziki likulona namhlanje sibonile inkosikazi lezulu ilanda umuzi sekuphakame lomdala izowubeka kulo muzi nangu bakuduma naliboni uNazaretha. Amen. Angikuqedela la. Angikuhamba la kwathiwa nomuzi yoba yiminisiti. Siyabona inkosikazi lezulu ukuthi lwenzani lo muzi ubukhosi baphakade. Amen. Uthi wafika unkosikazi eCebekhulu ithi yayimbiza inyanga ezulu yathi hallo woza lapha. Bayalazi bolonini bakalazi nakezo. Yathi hallo woza lapha. Yathi baba yathi yabona le yangasese yathi ufuna siyidudule nawe uyazi unkosikazi eCebekhulu unawo amandla wathi baba omncane ngizozama uthi badudula uthi yayawa lendlu yathi mayiwa lendlu kwase kuvela ukungcola kwavela lezinto ezinganisayo endlini yangasese uthi wayesebinyeka umkaCebekhulu wakonyuluka wahlanga uthe mehlanga yathi inyanga yezulu hallo kwaphuma ukufela okudlakada bakho Yayimtshela semthatha yahloluzozana amawele awu4 kushujawo khona mazi ushaya ukhosi baphakathi akani Manazaretha bazokhumbula abadala abazisika yaphuma uNgalozile ngiyakhumbula abadala ngezisisho yaphuma uNgalozile waza lapha engayivele ithi inkosi idlangisa wedriver wenkosi ilanga ithi idlangisa akwesiyobheka omncane lapha engayivele sebengena kuMonakho abayawazi uMonakho abantu iMonakho enyama sebengena kuMonakho bayukele engayivele yaqhamuka inkosi yangezulu ihamba ngenyawo ifaka ibhanti iza enkosini ilanga uthi baba inkosi ilanga hawudlangisa uNkulunkulu uhamba ngenyawo uyazi mangasaqhuzuke kuwela igazi lakhe phansi umhlaba uyobhubha uthi dlangisa lapha emotweni abekho yilophanqa yayigqoka amabhuzu abovu inkosi ilanga lamabhuzu abovu befaka uNgalozile enyana emhlabeni egijimala wawathatha enkosini ilanga akhalela ithempele ethi bambitsha wena beka lapha bambitsha wena baka lapha wawathatha kulanga kumasikode ulanga kumasikode wagqokopaka wathi nikeza ubaba omncane amabhuzu uyazi yini ukuthi mangasaqhuzuke kuyigazi lakhe laphansi umhlaba wobhubha yakhuphula amabhuzu ayo yamnika yasondela inkosi yafika yathi baba omncane kodwa khona imali esephaketheni wathi akho lutho wathi dlangisa hambe kusimendeni lami ukhiphe imali uma uNkulunkulu ingekho imali ephaketheni umhlaba uzoswela njengoba siyilento yazisenzela ungasweli. Amen. Ngoba mangasingenzi unyazi umhlaba uzoswela mathi kufika unyazi la lidani nawo ngishiphaphamela yayisho ndani la lezo ithi kuphele ngishiphaphamela ngisho kwenzekala hayi nawo mathi kufika unyazi lidani nawo ngishiphaphamela ngisho emzini yobaba kuyoswela wabe sewakhumula isikhipha imali kusimendeni yakunika ithemba isiphethe inkonzo ethempeleni inkosi ilanga ngesonto elizayo ithi abantu baxakazise inkosi inyanga yezulu lapho ephakameni inangazi bayazini ukuthi baxakazise umnikazi walomuzi eshusa ngelasomsibithi inangazi noma bayazini ithi ngifuna ukunitshela Manazaretha ithi uma ulwa nomuntu ongishebe noma onomoya kaNkulunkulu noma ogcotshiwe ithulwa nabantu ababili ngesikhathi esisodwa inangazi njengoba enyukele ngayivele nje ithi kodwa nokugcwele bakhe angazi bazobenze njani ngoba kuzongena bona nangefastele buthi ubungenza kwase kushula kuphuma Scott manje ubani omazi akanje Manazaretha ngelinye ilanga uyaphuma yena uNgalozile usagila somsimbiti inyanga yakhe lebatwana bonyaka shambe wazi la singazikhona kwaba nemoto la ekhaya
iMercedes egrey kathiwa umakhosikazi eyayithengwa amakhosikazi thina uqala ukubona ushembe evelela phezulu njengoba sekuvela unyaka sabona ungalozinde rawunda la ithempeleni uMercedes ogrey rawunda la ivele ngaphezulu umthetho ohlaba usumdala emihlaba esabila njengoba namhlanje sekuvela unyaka wezulu siqala ukubona thina ungalozinde kwakumakhosikazi enemoto eyi-left and right eyi-continental eyishawela usizo nomzimba omkhulu siyamazi ngelinye ngeqala nga uke eqhawukeni bayazi kwelamampondo eqhawukeni eqala nga kwakusenemncele lapha kusenemncele kuthiwa nje uke waya ngale sekhona obaqoza niyazi qala kusesikhathi sobandlululo bakhona obaba babekhona la kwathi makufika phesheya komthavuna kwakunekhorela lapha KwaZulu-Natal bethi abantu lapha eTamampondo abantu baZulu-Natal basethela ukufa ekhorela kusho abanye obaba bakhona bethi akudlula ishembe kwakukhozi nomaphiko wezula kuvaliwe akabike wadlula la kaKhasile bobaba imfundiso wadlula la kwakuhamba umphathi esithe phambili la ajika khona ephuma eJudiya wajika wathi baba ngeke usadlula la wathi la sekulela abantu bakulalele ngikhuluma ngekhathi ey'ndala bakulalele la wathi baba ngeke usadlula la sebekulalele wengazwanike lesiphithiphithi bayazi wakuthi masekuphithi athi yinikele siphithiphithi sanikele simanje wengayifuni kaphithizelayo wefuna ibaqondile ngisho nikelisa wengangene phakathi kolayini izalukwazi athi baba amafutha wena amafutha ezalukwazi sifike sinye baba amathendele adla insimu yami zuke-ke ngalo kade amathendeleke kosibusiseke kodwa ngizowaxoxa amathendele engena phakathi kolayini ethi baba amafutha wena ecobhoza kusekhona ubaba uSibiya weshaya isikholistini ethi kunjalo phaka abakhanyisela izizwe bisima letizo sezithi qhiye ithi heba bethe kuyaphela ithi heba kuphela tukalozindakelana ngaso emhlabeni wathi uma ngabe esebheke eqhawukeni wathi befika emthavuna lapha eKhasile bayakwazi zakhuza zagijima iy'hlolo nakaKhasile mangiyiqeda indaba yakhe ngiyasaba maNazaretha ngime endaweni engafanele ngimiliyona nakaKhasile umphathi esito yahamba ngo-Fort Cotilo omhlaza kulokho olumhlophe babumfundisa ushozi usho mangikhuluma ungebona unamadevu ehamba ngawo lo-Fort Cotilo wadlula iseza inkosi ngicabanga ukuthi yona isajike avoko wabona amadoda emlalele wasejika eyoma lapha ekuthiwa manje sedube village yafika ingudla ishayelwa ubaba uShozi wangale uShozi siyamkhumbula yebo oyingoba ishayela ingudla yafika ingudla yama kwalesiphithiphithi yaqhamuka ihamba ngo-left and right continental ekhiphinga ithi awuthina bathi unyaza la kayiqhayise wayiqhayisa lona shembe wethi yini ushembe unyaza la wayiqhayisa ethi yini ushembe wayiqhayisa kuvula itshe la lelitshe besikhona livula thina itshe kababamkhulu ethi ebiza ethi madondo ebiza umadondo kukhona ombuyazi omaganda kukhona omthiyana imbongi eyibongela ekuseni njalo ngo-4 ebiza la ukhuza ingcwele ithi bakhuzela mina ushembe wami manje ngifuna unyazo ungayiqhayisi kanjani maNazaretha akani baba kwathi kusuka isiphithiphithi izongena ebhekani yazi kwakuba bakhona indaba ethi kwashaya isingisi isingisi-ke vele siyisigebengu uma umuntu esefuna ukukurobha ushayela isingisi hayi bonke inkosi ubani umuntu esefuna ukukurobha yaphuma olimini lwakho ashaya isingisi kwashaya isingisi ifika la sekulela amadoda bayazi uba sekuyathambisa ngeni la kanti baqale kwakhulumila lathi kuyohamba lodluliselomusi ithi uNkulunkulu uyowushiya abantu abayodlula la bayodiyeka ubuhle babo ithi mayisifika ikhambisa ngeni la sekwenzakaleni yakhambisa ngeni la kwase kuthiwa hayi ubaba kakompromise bashaya isingisi kwathiwa ubaba compromise enzeni athathe le ndawo engaphesheya bayayazi ubaba indawo inyanga ezulu eyayijwayele ukuhambisela khona imgidi ihambisela ubaba unkosana ubaba uNkalezi lapha kasi uthi ungalozinda yile ngane ngasemhlabeni sakhe uthi mina ngithathe le ndawo ithi ngeke balunga ithi mina ngakhiwe ngethambo lesibuke
into uzongibona mangishona kaKhasibe into ezongilanda manje lo phambi kwethu umzukulu wethabo lesibungu yilapho menyakaza yibona into emlandela lo phambi kwethu umzukulu wethabo lesibungu into uzongibona mangishona mina kaKhasibe uthi uzoyibona into engilandela akashonga ukuthi ngilandeleni kodwa wathi methatha imoto yakhe uleft hand drive eyithatha eshona phezulu kaKhasibe ezoqhumuka lapha eshona embeka kwelamakadi kwalandi kwathiwa bathi mina ngathiwe ngethambo lesibungu uthi baba umphathi esithe yabuza mphathi esitha yini lesiphithi sami uthi baba sicela inkosi iphume ngentuzo ngeke sadlula uthi intuzo mayani leyo bayazi baba nayishoma yini leyo yathi intuzo mayani leyo phathi esitha ngihamba nawe kanti uyigwala phuma ngentuzo yakho leyo lokushimshana lokukholo lwaphiko lokushimshana ungalozini yathi phuma ngentuzo yakho leyo mina ngihamba la yathi sizwe uyayishayela imoto noma ngiyishayele wakhona umuzo njalo maNazaretha manuzwa namhlanje oba ukhala mawuvuka namhlanje oba ukhala nomuzo yathi sizwe uyayishayela imoto noma ngiyishayele uthi ubaba umphathi esixoxela uthi badabami ngenza isono ngabe ngathatha imbuzi ngayo xolisa uthi kodwa ngangeziswa yitela ngiyibonile neyibhame ngangiyibonile uthi yathi uma ingena ifuna ungena emotweni uthi ngayibamba ngomjimbo ngathi hawu nkosi kubi la uthi ayisijikile ithi yeyi phathi esithi ubamba baba ngithe phuma ngentuzuma yakho leyo mina ngihamba la uthi awusugoqa umjimbo wayo yawugoqa uthi sasesihlala isilwane sasesithi usasesihlala uthi sasesesiwindi lonke lasewa wathi shaya imoto sizwe uthi usizwe wathi bethi nje lapha mhlawumbe ngiyabona lapha nje bahamsile lapha nomuntu wethu befulete uthi esekhipha umjimbo wayo yayithi uthi ngathi hawu baba kuthiwe basilalele nje bazowubona lo mjimbo wakho mawukhipha umjimbo uthi esekhipha umjimbo wayo yayisithi yathi shaya imoto sizwe kanti ikhipha lo mjimbo maNazaretha ikhipha imvula yoqoqo idlula balele bonke balele phezu kwebhanga ithi hawu kanti ngihamba ngedwa kanti ngihamba namagwala yathi ngihamba balala bonke uthe bayisithe lapha vuka bacikile udlulephi yayidlula babuza umbuzo owabuzwa mampondo iyeqhawukeni kukunkani yakhumbula maNazaretha sengehla abantwana bonyasi sefaye ngehla ngiphambi kaNkulunkulu sefaye ngehla ngimthethe usagila somsimbithi hawu sambona maNazaretha wasithinta amakhanda sasila la sinika ama-orange 1 by 1 asithinta amakhanda ikhumbula namhla igcina lapha ngabe zayifaka umjimbo bovu lasho laphansi edibe njengenyoka wawelela phesheya lami ikhanda lakhe layimamba wafika lapha enkanyenzeni wanyikinya iy'nyawo wathi kwagijima umamakhe wamkhubulini icathulo wayesebuka phezulu kwakuney'nkanyezi ey'ntathu wathi yasengiqobile khona into yayenzeka ngaphesheya engisho ayisesiyarekhoda manje sefoma ukhuluma bekhona izinto ongazisho kodwa yafika isibuka phezulu eyishokujivuboko lesisho sithi olwethu unyazi luqalwe yithi sithi eyethi inkosi sikutulova kwayo bisiphumide yenuka inkosi usalukutapula imoto yami uyabona imoto ma ingafuni ukutapulwa manje manje ibhala lingafuni ukuthi lisondele eduze kwemoto sike sakubona ihlehla kungatapula imoto yami okake kwenzeka kuseyikho maNazaretha kathi mayifika sengehla phesha komthavula bajika futhi bazotsho bathi inkosi lapha ebhizane amampondo ayabhiyoza kushaya nje iy'nyanga zakhona ishaya impondo zithi pu akudlula ishembela uyazi bafumfundisi akudlula ishembela akunanamasosha nkosi asazi uzodlulaphi yayisimemeza yathi uphuma makhosikazi isho imoto yakhe yathi uphuma makhosikazi wayishayela kumnyangweni isingaphosisi wagijima weza ngaphezulu wasephuma kwicontinental wasengena kumakhosikazi wasevela kanje phezulu basebebuza bathi inkosi
Inkosi endaweni okubhikishayo wavela kanje wathi ya bazomazi ushayela namhlanje. Iyo eyahamba phambili njengedaktela. Yathi uma ifika ebhizane yafika yashaya isidudla yayibiza yona imoto ivele phezulu yayibiza zayibheka imoto eqhawukeni ngesikhathi ishaya isidudla sekuguqe yonke into eshaya uphondo sosha guqe yonke into guqela usazi kama ukhozi lumaphiko nayi indaba makufika nje ngeke eqhawukeni ngakusasa makufika isikhozi sizobuza ushabudlulele nayi ushabudlulele inyanga ezolomdlulephi kidlulephi udlule sekuphi ithi beniguqile awakunkulunkulu ithi beniguqile ithi ngidlule niguqile kusasa-ke uyafuneka Nkosi enkantolo isibizo abafundi sibizo omaganda ibizo omadlala ibizo umthetho bamshumayela umfundisi umthetho wesowushumayela iyababiza bonke inkosi endala undaba ezitubhala wesowushumayela abe bayazi bathatha inkosi undaba ezikuqala wamshumayela wayesengene ebukhosini waphila kwabomvangeli wayesengene ebukhosini yababiza mayibabiza ihlezi la ithi lalelani usasa thwangafuleka lapha angike ngizothuma wena ndaba eziphaphana uyazi uyoba yini athi umthetho cha Nkosi akuyena undaba ezitha inkosi yadidela iphinde inkosi ngamna ithi uyazi ithi ngifuna ugqoke kahle ithi mina ngigqoka kahle akakusho ngigqoka kahle utowasokela hawathi wayibona uswazi babaphambi asokela hathi ushayisiphi ngathi impela uye zayishayigqoko ley'nsizwa ngisho isencane zazizinhle ley'nsizwa zikamayikisa ongathi yintombi zizakhile bebasa abantu basezulwini uthi uyezwa ithi ugqoka isudu enhle ngoba uzobe uyimi uyezwa mina ngigqoka kahle uyezwa ndaba ezidabhala athi mshumayeli akuyena udaba ezitha le nkosi ingamnandi inkosi shabe ubona phambili ekuseni usela udaba ezitha ubhala ugqoka isudu uphethe icathulo ithi awu bhala wangibona mina ngifake isudu ngihamba ngenyawo akithi ngithe uzokuyimi gqoka icathulo hawu Nkosi sendaweni gqoka icathulo wayigqoka wathi hamba uzokuza uba yimi manje uma ufika enkantolo ufika udaba ezikaguqa wonke umuntu ngibizile bathi bandole ngabiza into omkhulu bekade ngibizela hayi hamba shembe hamba uyoqhubeka nomsebenzi wakho asinawo thina amandla hamba shembe uyoqhubeka nomsebenzi asinawo thina amandla ukuthi singabiza wena uthi mayesebuya ubhala ufike isibambelele bayazi ngoba yayibambelela nayo izirani ufike isibambelele kanje uthi bese esangweni ithi hallo bhala khumbula icathulo usemina phela usuzohamba ngecathulo emzini kaNkulunkulu bona kubolekile ukuba yini wayikhumbula esangweni ithi ya ukuzwile ukuba yini mina la ngikhama khona kuguqa yonke into thoba namhlanje kuguqa lapho lazibesi maNazaretha angithatha amehlo abantu namhlanje bathatha amehlo inkinga namhlanje wonke umuntu ufuna ukuba muhle yedwa afuna ukuthatha amehlo athi ufuna ukukhuluma lokho ngoba ufuna ukuthatha amehlo ushabo wabantu bongeke undlele phakathi njengomakhindana uzohlala ufuna ukusondela wedwa yazi bese uyabanyundela abanye abantu waba banyundela ubaba umfundisi ekengikusho ephakameni ezophatha inkonzo kwafika indoda yathi baba usibanibani ukuthi yayisithi inkosi hamba umbizi sibanibani eshayile yathi intombazana hamba umbizi sibanibani ayibonge kakhulu amen bayayazi endabeni ikhulumayo wafika la wathi phinda amazwi akho wathi yathi cha phinda amazwi akho utheni usibanibani
wathi baba usibanibani hayi bengithuka ukuthi ka ithi uthenga ukuthi bengithi kodwa khona indaba engiyithandayo ngaLazarus efaye isakhe sonke uthi uma inkosi yesibili ibuza ukuthi wena uthini njengoba lo muntu eninyundela ithi le ndoda nkosi ngiyabonga makukhona umuntu kade emhlabeni okwazi ukusondela kwazo ukuvumela izono zami kodwa nkosi kuyoba ngcono bekwazi nakuy'vume zakhe kuwe ithi inkosi yabuza lo muntu uthini ithi wena usungivumele ezakho ithi ngoba ithi ngelilanga ubuvama ukukhuluma ngezono zabantu kushembe ithi isono somuntu esesafuka kushembe ushembe uyasesula bese sihlala kuwo ithi usukuyomesulela izono zakhe babu ithi sona fika umuntu afike ngale ushemba angasazange sesenyameni ithi bese safika senyameni ithi uyasesula bese sibuyela ithi uma umqambela amanga lawo manga abuyela kuwo engathi maNazaretha singaba njani ayibonge Nkosi ngifuna ukuthi angifuni ukuthatha amehlo bese lithi bese ethatha amehlo mshumayeli ngithatha amehlo abantwana bonyasi ngikhuluma isiminya kwaba inkonzo yenabantu ngikhuluma ngaloNkulunkulu ophambi kwethu amen umzulu wekhambo lesibungu kungakho benyakaza ukuthi buke kwaba inkonzo yenabantu angisemncanyana kunalokho basaphethe kakhulu omkhize bayazi bakufana safundwa nangaphakathi safundwa yiphoyisa umzama bamazi umzama owayethenga iphepha umabathi bafuna umkhize bangathola kwathi ngale ngangihleli nobaba wafika khona uzama wathi hawu phela kagcweza waza wena inkosi kade nifuna uthiko lapha kade nifuna nihleziphi ngithi mina yazi ngicabanga ukuthi network ngathola insizwa kangcono yasemgabane ethuphila bayayazi ngathi angikwazi ukuthi baba ngedwa sebehambile umkhize asinyene sibaba saqhamuka lapha saqhamuka othikweni luthi uthiko hayibo manje sekuhlile manje sengizoya esifayeni manje sasoshadisa ngoNazaretha ithi manje kade nginifuna nenze njani manje uyabuka iwashi lathi liyalazi ngoNazaretha phela kuthi umuntu omazi umshaya akithi inkosi lengiphuma ngiyayazi yayileqhubu la ungalozini abe ilethalo phela ushambe fanele umazi ayibonge Nkosi ukumbuka nje ushambe usidelise umbuka ukuze noma kufika ushambe ongesiye ebusuku waba kufika ushambe ongesiye insizweni usathane abantu hamba ucela umjiva unyaka athi ngicela ungiboleke ngifuna ukuyakubanibani ngifuna ngibone kuwe kana kuyena khona insizwa yakacela ukugala la enkosini ilanga yafika ilanga ebusuku wathi usathane ngifuna ukuyocela umjiva welanga wafika usathane ufakela umjiva elanga waza lezi kwalelanga athi hampa ngifuna ukugala hambe lapho Mthondo wathi ubaba uthi ngizothola intombi Mthondo kanjani usathane waqala umjiva kashela ushambe usithembile uvela mnika kade ngiyamazi uba ngeke ngiphinge hamba umlinge ngayo yonke into ngeke athi uyaza kusela uNkulunkulu ubona ukudingeka ngey'bona ubona kwenze ukuthi kodwa ngoba unyazi likuthembile fanele ushamba sethembe maNazaretha uthi ngisho ngehlali kuloya muntu ngeke ngelila ngathi angisayela uNkulunkulu wafika lensizwa yabuya ezinkosini Nkosi ngafika ngizocela ukugana baba ufikile kumina ngephupho wathi angena intombi zeyithola lapho Mthondo ithi ilanga bekuyini mntanami ithi baba bekuwe ngisho umjiva baba bekuwe selithi lalela mntanami uma ngibuye ngibuze ithi ngizokukhombisa imfihlakazi wami emhlabeni yayisigoba ithi uthi ubonani la esenta lempandla wabona ichashaza emnyama wathi ngichashaza ngaziwa umuntu la bekuphawu mhlangehla ngiza lapha emhlabeni ithi manje ngiphinde ngibuya wocela ukuthi ngithi mali khona lechashaza kube yini mali ngekho kuba kumina nebala wabuya wafika lo lenkosi bala ngishaya umjiva welanga eshaya ubovukela lona kadela mfa ngithi hamba Mthondo leyogana wathi mkhumbula uNkulunkulu wathi kodwa Nkosi khona into engicela ukuyibona
wasekuqala umsodwa ufuna ukubona wathi uyasondela ufuna ukusukuma wathi yena mfana awazi ushamba ngabuka ikhaya wathi baba ngicela ukubona kwasekukhipha umsila wathi yohamba usila nazo ukuphusha ngelina uzisixoxela ingathi amaphupho okufafaza awaqoqe kakhulu ngoba uzothi uphuphushana kanti ubanje uthi ngiphuphile yazi thatha siqhamuka uthingweni Manazaretha asengehla Nkosi yezulu nomhlaba kodwa ufuna ukusho ukuthi impela uyo uyena umzukulu wenyanga yezulu lobatala beNkosi uyo umzukulu lo wethambo lesibungu sathi sakho njalo uThixo ukelele insizwa kaNdlobo esangweni waseqhamuka ubhudo efaka uNazaretha omfishane Lutho hawu bana awunakho umnikazi wesibaya uphombe ishukuru phambi kwethu Manazaretha isho kimi insizwa kaPeter angithatha manje la isho kimi ngakugukela Like how in a child, no condition because of my socket. Like incredible. That's a big incredible for Manazaretha. Yafika Bukala. Hey, Omusha, we are the sheets of Yabuna. There was no Shabu Nika. Ofuga Bukala, Yatipombala. Amboko bezana babata bakisbaya sa ngalo suge sa shayinu te akiko sexual kumila zasba wafu basbuz watman shaba lekomo wangizaleka watman shaba wemushe lenyama ilale yini noma nelihle ngalisoska yithi baba siyesije ngalisoska tutawo emakhaya eliyalala noma ngithi ngalisoska yeah akiko sexual kumila zasba Yathi ke ngizonivulela lapha ka round lapho ingaphinde manje ushabela la ofayona la kwaqala lokuzobela mshali wasifika umnikazi wesibaya umnikazi wesibaya nani Manazaretha amen ayibonkosi yathi ubombela awusafika ubombela ingakho mshaka 3 yakusenzeka le ndaba kanye lensizwa yakandobo yakhohle lokusho ngifuna yenzito ikhohle Ngumswefuna ungahlali into engalungile engqondweni wakho beyisusa kwathi bese kwenzeka mhlaka 3 kangibamba lesizwe ngixhola ngayibamba ngixhola yakukhumbula ukuthi betheka ngakhumbula ukuthi kanti Manazaretha uzokwenzeka isika bese silapha eThekwini kuzoqala umzimba woThixo ulapha ku-Queen Street eLondon nangu wasezulwini umile khona insizwa kaqala ukuthi uzovela sasemina qhamuka umshumane ucela wangaba sasemina wasethi asondele uhlala masondele umbuzo oqala ngizwa unjani umfundisi ngithi tsanzi useyoba ngozemakhaya sethi ya ubuyenza into enhle wangishiyela umfundisi ubona into izomdinga ngesikhathi wayesebona ukuthi khona into ezizamuyita wasethi hey madodana ngizanibona Pelipele ni kutumshana. Bakrobo ni kutumshana. Ile wako very proud. Ya mkumbuza mfrakumbuza. Yeah. Wange namo kwenye exchange. Kwenye exchange ikaya amen. Ya chano ye uzama amen. Ya buka wakshezu anupi. Watema to ndombona wesibale vela sasana sabuka. Tonali kile shiriki nishayikola mato. Ditawu kusha na babona sendungile ngese ngizoba umuntu ebantwini ngiyalunga ngizomshabeni yayibayithi yakuzika indaba ngomhlaka 3 sathi nangu uNkulunkulu uNkulunkulu okhokho bethu yazi bezulu ngiyabonga baba ngibonga isabelo cela ukukhumbula ubaba bomthandi kaZenzisi lapha ekhona naye ngijile kuyena ngathi baba ungibathe Yoba phambi kaNkulunkulu wami owangishiya kuye. Uyazi aleya uNkulunkulu kaBaba wami, uNkulunkulu wami Manazaretha. Amen. Ushebe kufanele adlule kube uNkulunkulu kamzali wakhe, uNkulunkulu wakho. Usho njalo la ngithi benzeni usheba ngoThixo wena. Angakuthi lo uNkulunkulu wami angizamazamiseni futhi angisabi lutho ba
ungishiye efeni elushaya. Abantu-ke baye bathi ingcebo imali lenkomo eyenganani, kanti nothando nomoya kashembe uyingcebo. Njobe mshela kungishetwe lephelele ngisho ngazama zamsaka kanjani ngikuqede ngithi yazi wezulu ngoba akekho omunye uThixo ubaba mshela. Yilo omi phambi kwakho Nkosi yamakhosi, cela ukusebenzisa umsebenzi wasezulwini. Nkosi yobusisizwe.